Lishonile mbukeli kepha ke angede lashona ngaphandle kwetindzaba nati italamuhla tingelwimi lwesiswati tita kuwebkhoma emkhulukhaya wetindzaba SABC Auckland Park eJozi nati lethamba embili. Uphothula lamuhla ke umhlangano lomkhulu we-ANC eBoksburg kanti sidabe sikulethela kusuka nekuhlala kwawo. This raised an immediate red flag and triggered what we call the standard protocols. Bafunzi bamantikuletsheni labangemashumi lamabili nesithupha etikolweni letisikhombisa ePitoli batfolwe kutsi bakope liphepha lesingisi lelibhujuke etikweni letemfundvo. Imikhandlu ye-ANC lebuya tingalo tonke telive iphumele ebaleni yaveta kutsi iyasisekela sinqumo samengameli wayo Cyril Ramaphosa sekuba ingcenye yahulumende welibumbano wavelonke. Lenhlangano isebenzise lo mhlangano kubuka lesekwendile iphindze ke ichamuke netindlela lengatisebenzisa kutivuselela kabusha. Tithunywa emhlanganweni lomkhulu we-ANC Tival sekwesekela sinqumo salenhlangano sekubumba uhulumende welibumbano wavelonke. Tifundza letifana eGauteng daba nemibuto tisola buholi bavelonke ngesinqumo sekusebenzisa ne-DA lesola ngekuphikisana imithetho ethuthukisa abantu belibali lemnyama lefaka ekhathi i-BEE. Tithunywa tivumile ukuthi umzabalazo zobe sengcupheni kepha awukalahleki. This National General Council fully support the GNU. So the GNU, the decision of the NEC to support the Government of National Unity is fully supported by the National General Council. So all the commissions did that. Said it was a good thing for the NEC to think proactively after suffering a setback about how do you keep South Africa together. Makhura ungete ukuthi letitfunywa letikulomhlangano tivumile ukuthi lenhlangano ibuye nematima. Say the delegates understand that the ANC either renews or perishes. So that's this message that it is renewal or death, renew or perish. But also the delegates understand that without a united and purposeful organization that serves the people of South Africa, the ANC will be out of power. Lenhlangano iphindze yathi kumele kushintshe tindlela tekuvota kulelive. I-ANC bona lekungayihambeli kahle lukhetfelo lusanza kwendlula njengoba ilahlekelwe kwesekelwa. Mengameli we-EFF Julius Malema ugceke tehlakalo tekukhulelwa kwebantfwana labancane ngekweminyaka. Malema uthi tiyakhatsata letehlakalo. Uphindze wasola mengameli Cyril Ramaphosa ngekungavali lihhovisi lelinxusa le-Israel kuleli. Malema bekakhuluma nebetindzaba lamuhla inhloko hhovisi ye-EFF eJozi. Umholi we-EFF Julius Malema uthi inhlangano yakhe beyiloku ihamba embili lwisaneni nebugebengu kuleli. Uthi lenhlangano ifake ingcinzetelo lehole ukuthi leli dzalule ludzaba lwebantu labadzala nabalala nebantfwana abangaphansi kweminyaka lebekiwe njengenkinga yavelonke. Malema uthi emantombazanyana langu-117,000 lasemkhatsini kweminyaka le-10 abeleke bantfwana lomnyaka losetulu. Akahambisani ke naloku lona wamalema laphatse khona kumele kuboshwe labo labatsinzekako. Due to a sustained EFF motion, the nation has now embarked on crucial public hearings to investigate and address the pervasive crisis of sexual rape and a stain that must blot our national consciousness. Lomholi we-EFF uhlabe kusebenza kwamahhovisi ele-Israel kuleli lapho asole khona mengameli Cyril Ramaphosa ngekwenda kwangathi ulwisane kubulawa kwabantu ngesihluku ekubeni uchubeke njalo nekwenda buhlobo. Uchubeke nekuvayiza kungahambisani kuhlukunyetwa kwabantu base-Palestine. Malema uthi kungahambisani kwahulumende wakuleli nekuhlukunyetwa kwabantu base-Palestine kepha emahhovisi ele-Israel achubeke njalo nekusebenza kuleli kuhlangahlanganisa tintfo. Ubese uhlawa mengameli welemelika Donald Trump lapho ambite khona nga-modern day Hitler. They do a domestic work of pretending to go to court and all of that. The real action will be to close this Israel. We're fighting. Malema uthi lo hulumende welibumbano wavelonke uyahluleka ukukhulisa umnotho wakuleli njengoba edeliso lelibukhali futhi uyahluleka nekuvula emathuba emsebenzi ngalokunjalo.
Bekela embili ngaletithinza umhlangano lomkhulu we-ANC lobanjelwe eBoksburg samukela umdidiyeli wetindzaba tesiswati Lindelwa Kodi. Kodi ingabe ngutiphi lethambe embili kulomhlangano njengobe sawuphetha nje? Lindelwa Sixolise ngaloko mbukeli kwangazuthi ke solo akatfolakali ke pastor ubuye simlinge futhi kanzi lithimba leliphenya emacala lakhethekile iSpecial Investigating Unit lihlasele likhaya lalosolwa ngekuba nesandla enkohlakalweni lebanzakanya umshwalense webantu labangasebenzi kuleli iUIF kusolakala ukuthi ke umsolwa lohlala eningizimu yaseThekwini watfola imali elinganiselwa ku18 million wemarandi kulomshwalense ngalokungekho emthethweni. ISIU yenda loluphenyo etifundzeni letifaka iKwaZulu Natal neGauteng lokhulumela ISIU Kaizer Khanyago uthi ke batfole ukuthi imali lebalelwa ku161 million wemarandi yasabaleliswa etinkampanini letilishumi nesifupha nasebantwini labangama35 labayingcenye yalobugebengu. Khanyago uthi ke lolunye luphenyo lwendeka emahhovisini lamakhulu eUIF njengoba ke batfole umbiko lothi labasolwa basitwa disebenzi letisebentela lomshwalense. Kutfolakale ukuthi sisebenzi selitiko letemfundvo lesingumtali wemfundzi lofundza matikuletsheni lotfolakale akopile siyabandzakanyeka ekuputshukeni kweliphepha lwelihlolo lwamatikuletsheni lwalonyaka. Indvuna ke yelitiko letemfundo Siviwe Khwarube ibambe umhlangano lophutfumako lamuhla ekseni nebetindzaba. Khwarube utshele betindzaba ukuthi ke sebavule nelicala emaphoyiseni ngalolidzaba. Tisebenzi talelitiko letitsindzekako sevele ke timisiwe emsebentini tisikhombisa tikolwa letitfolwe nalomkhonyovu kanzi luphenyo luyaqhubeka. Luhlelo lwekumakhwa kwemaphepha eluhlolo lwekuphela kweminyaka lwamatikuletsheni lusheshile lonyaka njengobe lucale mhlalo lunye kulenyanga lesetulu kuto tonke tindzawo letilikhulu nemashumi lasiphohlongo nakutsatfu. Kanti ke kuthenge lilanga lesibili litiko letemfundvo eGauteng labikela litiko letemfundvo kuvelonke ngekuphutshuka kweliphepha lwesibili lelulwimi lwesingisi. This raised an immediate red flag and triggered what we call the standard protocols. Kubese kutfolakala ukuthi leli phepha liphutshuke ngekhatsi etikweni letemfundvo. Indvuna kwaHube ishayele luhlombe lababike lesigameko. It was detected because markers whose training includes investigative marking are equipped to know the difference between authentic learner responses and content that should only be accessible to markers. Lithimba leluphenyo likhulume nelicembu lekucala lebafundzi labatfolakale bakopile nakumakhwa emaphepha abo nalabanye lababe nesandla. Kutfolakale ukuthi bange-26 abafundzi labakopile etikolweni letisikhombisa ePitoli. Ngekuya ngeluphenyo leli phepha leliputshukile lanikwa umtali losebenta etikweni letemfundvo alitfola kumlingani wakhe losebentela lelitiko ehhovisini lelibhala emaphepha eluhlolo. Over 900,000 learners sat for the NSC exams. Our system picked up only 26 learners out of that number. Labo labatfolakale banelicala batawujeza baphindze bangalitfoli nelitfuba lekuphindze babhale luhlolo etigabeni letintsatfu teluhlolo. Umalusi ubikelwe ngalesigameko. Sikubutile mbukeli ukuthi njengobe tibonakala tanza tigameko tekukopa kwebafundzi bamatikuletsheni ingabe yini lengendiwa kuvikela tigameko letifuteleti nangu umbono wakho. Uyaxaka kuba ezi-exams zezinyaka nonyaka kubakho nje i-complaint ekhona soze zibhale i-exams zigqitywe kude kweye kufikela xesha le-results ze-matric soloko kuba khona nje ingxaki. Mina ngicabanga uhulumeni atshintshe indlela yokuletha iphepha lokubhala le-exam akalilethe ekuseni lize ngamaphoyisa ngoba uma lifika nabo principal lihlala lapho nabo principal nabagazelwa or laba baletha from circuit bagwazelwa nabo. Into yosiza ukuthi ke othisha abagadayo abangama-invigilators kube ukuthi ke akubona basesikole baphamjaniswa uma usekhali zokubhala. Unyaka nonyaka kunesigameko sokuphutshuka kwephepha kodwa akunamuntu obotshwako ngesigameko leso. And good abantwana laba babereki eDepartment of Education banikela ngibani iphephelo. Kuyakhuthuza uphele nyalo mkhuba kokukopa kabantwana kubanjwe aba bantu banikezela ngamaphepha kubantwana besikole ukuze bakope abanjwe basuswe kwa education.
lona ngumbono wembukeli. iSABC ete yet first wakutiphendvulela ngawo. Kubuyela emuva ngaletithinza umhlangano lomkhulu we-ANC lobanjelwe eBoksburg samukela umdidiyeli wetindzaba tesiswati Lindelwa Godi. Godi, ingabe ngutiphi lethambe embili kulomhlangano njengobe sewuphetha nje? Ngibonge kakhulu ke Rebecca studio njengoba sowushido ke uqhubeka bukhoma eBirchwood Hotel eBoksburg lapho ke iANC ibambe umhlangano wayo lomkhulu lobuke kucala kabusha ke noma kuvuselela leli qembu kulambalanga ke lambalwa landlulilwe kubuke ingoni letahlukene lekufaka ekhathi kwakha budlelwane nebavoti kepha ke kukhuluma kabandi ngaloku nginesati sete politiki ixolelwa kashe katiya kanti utasitshela kabandi ke ngaloku umhambele embili njengoba lo mhlangano ke uqale ngemsombuluko kuthimade kufika ilanga lanamuhla angikubingelele ngikwemukele tindzabeni tesiswati njengoba bese ngishido ke mhlawumbe ungathi wang nje kancane ngalokhu kuhambele embili kulomhlangano weANC. Ngibingelela nababukele ekhaya. Lo mhlangano lo ngingathi mina uhlukile kweminye imihlangano ya before esijwayele ukuyibona yeANC ngoba ekuqaleni ubona ukuthi iANC bingekazwisisi kahle ukuthi isikhathi sabo engathi sesiyaphela. So into engiyibonile mina kulezi nsuku ukuthi if you were to think of stages of grief kulapho ke sibona ukuthi baya accepta ukuthi ngathi sebeyaluza ivote yabantu and sibonile ke beyiluza ngo2024 but ke bakwazi ke ukuthi bahlale because of iGNU bahlangana namanye amaqembu ukuthi bakhone still ukuthi bahole ilizwe. Kodwa ke this conference siyabona ukuthi amalungelo eANC azwile ukuthi manje sisikhathi ukuthi bamkele ukuthi maybe kufanele ukuthi bachange izinto bachange indlela benza ngayo izinto eyona into ephambili ukuthi bachange indlela abajezisana ngakhona especially laba abathe babizwa kuma commissions afana nezondo and now recently the commission yakaMadlanga abahlangene necorruption onke amagama abiziwe sekungathi manje sebeyaqala ukuthi bababhekisise ngendlela yokuzihlambulula. Njengoba ke sibona nyalo likhetho labo uhulumende basemakhaya luta kulomnyaka lutako singabona yini bomasipala labangaphasi noma labaphethwe iANC benda kangcono ngemva kwalomhlangano? Hey sekuzabanzima ngokuthi iANC seyiluze abomasipala abaningi since the last local government election especially ama-metro masowubheka eTshwane bakwe coalition if yabheka into bezisenzeka even eKuruleni nase city of Joburg I doubt ukuthi bangakhona ukuthi baphinde babuyelele. iANC kufanele ukuthi isibheke yona ifocus on organizational thing lento bathi bayikhuluma kulezi nsuku ezidlulile eyona into befuna ukuthi bayibhekisise before babheke indaba ze election. Even if bayaya kule election fanele ukuthi baye bezimisele ukuthi bazaya ku election with a coalition. Ngeke baphinde bakhona futhi ukuthi kube easy unless it's ama municipalities akuma province are rural emaphandleni afana noma Eastern Cape noma Limpopo etc. Mara lapha kuma municipality afana nala aseGauteng uKZN sekungathi ikamva labo alisabuke kahle. Naku ke sesibona neSACP nayo ngifuna kungenela likhetho kulomnyaka lotako kutaba nemthelela moni lokho. Indaba yeSACP ingayenza inkinga enkulu for iANC ngoba sibonile before lapha amanye amaqembu abephakathi neANC ahamba sabona ngeCope sabona ngeEFF and recently iMK party. So mabefika kulesi sikhathi ukuthi now even SACP ithi yazihambela kodwa kulesi sikhathi ngathi iANC seyavuma nayo ukuthi SACP ihambe kodwa ke manje ingathi abantu kufanele bachoose and abanye beSACP bangama ministers abanye they are leading certain senior positions ku government. So mase behulumende ungene ngeANC kufanele ukuchoose manje ukuthi uyiANC member na okambe uyiSACP member. That is going to cause a lot of problems for iANC. Ingaphela bahlukanisa futhi njengoba bahlukanisile ku MK party in the national government election.
Xolelwa asibonge kakhulu ngesikhathi sakho. Loyo ke Rebecca bekungixolelwa kaShe Gatiya kanti udivele ke Rebecca ukuthi akayiboni iANC ibuye emandleni. Angibuyisele intsambo kuwe studio. Sibonga kakhulu kuye Lindelwa eBoksburg kanti ke kuletinye nasibuya ititolo takamuti tasenkomazi eMpumalanga tikhala ngekuthi ke atinawo emanti emalanga lamanyenti. Wemukelekile mbukeli esigabeni sethu sesibili setindzaba nawusanza ngena ukhethe kahle hlala nathi. Takamuti tasenkomazi eMpumalanga tikhala ngekuswelakala kwemandi. Le takamuti tende tinsolo tekuthi tihlala emalanga lamanyenti tide emanti. Kepha ke tithi lokutimangalisako ukuthi tiyalibona lidamu laseDriekopies ligcwele emanti. Seluleko Mkhwanazi naThemba Masango basihlanganisele lo mbiko. Inkinga yemanti enkomazi ayiqali lomhlanje ngoba seyineminyaka ikhona. Kubonakele ke lokhu nakumibhikisho leloku ihle ivela solo takamuti tivalisa tikhalo tato ngekuswelakala kwemanti. Abantu labahlala lomasipala bakhala ngekuthi bahlala emalanga bede emanti kanti futhi kunetindzawo letide emanti sanhlobo. Labanye ke baba nemibuto ukuthi kungani tindzawo talomasipala tiswela emanti kepha tinelidamu laseDriekopies. Bathi simo simatima njengoba ngaphandle kwemanti kuye matima kwenda tindvo letinyenti. Njengami ngisomabhizinisi lomncane angafecta kakhulu kungabi nemandi la enkomazi because i-first priority yami lana ukuthi kube na hygiene, so without mandi angeke ngikhona kusebenza kahle. Wavula ngo-9 ngabo 12 aphelile. Nansi niyacomplain abathi sithenge emathanga mara bayati ukuthi imisebenzi iyaswelakala sinamali. Kanti ke masipala wasenkomazi ukubeke ebaleni ukuthi awukho ngaphansi kwesandla semlondvoloti. Kepha ke uvumile ukuthi tikhona tingcinamba tekuphakela emanti. Kuphendula imibuto yetakhamuti lo masipala uthi emanti awumani uwamunye nje kepha kunesiqalelani kwasona ukuthi angasidvonsa njengoba lamanti bawasebenzisa nemavela bomakhelwane lekuyiswatini kanye neMozambique. Kunemklamo lokaliwe losho ukuthi lawa domestic use ekuyopheka lawa atosetshenziswa nglabalimako nabafuyi nani awutithatheli nje manje ukuthi ngoba na umfula kube ngithela wayeka. Malale uphinze wathi banekuyinika imininingwane imiphakathi ngemandi ukuthi atawuhamba nini futhi abuye nini. Kepha ke kulokunye lakhala ngako kuchuma kwemandi ngalokungekho emthethweni kanye nekukhula kwemakhaya njengoba kungasa kuba netitandi letijutshwa ko. Masipala ke uthi akukho lula ukuthi uma kufika titandi letinsha kuvele kube nayo yonke lento lengadzinwa ngulabo labasuke bakhe lapho. Kepha uqinisekisile ukuthi inkinga lenye abantu abakhala ngayo etinsolo ukuthi imoto etithwala emanti tinesandla ekutheni kugcine kunenkinga yemanti njengoba kunetinsolo ukuthi kunekubulawa kwetinsitele tivula emanti. Lo masipala uthi igcine seyilungisiwe lenkinga etindzawo letifaka inasi njengoba beyidlange khona kakhulu. Inkinga yema-waterkani sike saba nayo ngale ngesheya kwemfula eBlock C water treatment plant lapho bahlali bebakhala ngekuthi lama-waterkani maningi kakhulu asinakakha lapha bese lamanti akasawagcwalisi ama-reservoirs. Lokwendekile ke sibambisene nemphakathi nabo banikati bema-waterkani ubese masipala ubakhela indzawo yafuna batidvonsele khona ngaphandle kwekuphazamisa kwekuphakela emanti. Kanti ke litiko letekuhlaliswa kwabantu esifundzeni saseMpumalanga lime emavini amasipala ukuthi lo masipala awukho ngaphansi kwesandla semlondvoloti futhi akusiso sikhathi sekuthi afakwe ngaphansi kwenhlekelele ngenxa yenkinga yemanti lekhona nyalo. Umphathiswa lelitiko Speedy Mashilo uthi kukhona imihlamo lichubeka ukutama kusita masipala ukuthi agcine abasesimeni lesikahle. Sizama ukuncedisa umasipala thina njengomkhandlu wakaCogstar kanye neDWS ukuthi sikwazi ukuthola amanzi lapha enkomazi. Sinama project lapha esuka eDriekopies iya lapha kaMhlusha, is a new extension lapha sifake titene tilingana 3500 sizama ukumukisa khona amanzi. Mashilo ke uchube kwavakalisa kukhathatheka ngengohlawa lekhona kumasipala wasenkomazi lapho athe khona basayiphenyisisa. Indaba okukhulunywa ngayo amathenda ukuthi amathenda ahanjwe kahle ukuqashwa abantu ngendlela engekho right. Konke lokho sobe sisiyakuthola ukuthi ngaba kube njalo na
kwenzakile ukuthi iproject ethize ehambanga kahle ngenzeka ukuthi khona abantu abaqashilwe lapha abangaqashwanga ngendlela efaneleko nokunye bazakuthola sinethemba mase sikutholile sokwazi ukubika lo mphakathi wakithi ngoba le report yabo. Kanti ke kuleti imvula etiloko titipha emandla tingapheli lamalanga masipala wasenkomazi uqinisekisile ukuthi kunetinzawo lethikametheke letifana seBosfontein, Kamhlushwa, eNtunda, eMzinti kanye nengcene yasesikhwahlana. Ngingiselo mkhonzo wenza SABC enkomazi eMpumalanga. Sitibeka lapha ke bese kuphathele tona lamuhla asiphinze sihlangane ngalokutako sikhona sindebele kusasa kanzile telamaleti titfole ngesixhosa nakuqwaba insimbi yesikhombisa kuyo lenkundla ungakhohlwa simo selitulu ngemuva kwetitolo nanto zakhe usuku lobuhle ngwane. Ngethela shona lingena nzabatalo kanjalo ngethela shona lingenaso simo selitulu kanzi ke masibuka sithombe sethu akhombisa kwamahla kakhulu mathuba emvula kakhulu kade ngabe nelive kanzi ke nibonye ngemafu mawuya ke ensholo la Kapa ngwalo muhle kanzi ke naselangela kusasa achubeke njalo lamathuba emvula kakhulu kade ngabe nelive njengoba lapha kuye ke la 80% ke phanyukele ku 30% kanjalo na ku 60% mawubuka ke la ensholo la Kapa kanzi ke isixwayiso lesivula baka South African Weather Service likhombisa ke kuthuma kakhulu mawubuka ke ngabe nelive kanzi ke ukhona nalomoya lothutsekisa ke lilwandle ngwalo muhle kanzi ke masithubeka naselangela kusasa lichubeke njalo ke nekuthuma kunibungoti mawubuka kakhulu kade ngabe nelive kanzi ke nelwandle likhombisa ke kuthukuthela kuleto ndzawo leto kanzi ke masikubukela ke la emazingishisa kusemenjane langeni la kusasa masibuka ke sifunza eGauteng indzawo lefana nabo Pretoria Bronkhorstspruit ilifuthumele kanjalo nase Carletonville nga 27 kanzi ke elangeni lakusasa ilifunza ke la iLimpopo indzawo lefana nabo Lephalale Thabazimbi kuyashisa kuleto ndzawo leto ke ngwalo muhle kanzi ke Bakersford lapha kuye ke la 29 masithubeka sibukela ke la sifunza impumalanga indzawo lefana nabo Mashishini lipholile nga 25 kuyashisa sikhukhuza nga 32 30 embombela mawubuka ke nakubulikazi kanyamazana likhombisa ke kushisa emkhondo lapha kuye ke la 29 ngwalo muhle kanzi ke KwaZulu Natal indzawo lefana ke la nabo Vryheid lapha ku 31 32 eLundi kanjalo naseMnambithi kuyashisa ePietermaritzburg nga 34 mabuka indzawo lefana ke la ikakhulu kati nabo Port Shepstone ngolalo muhle likhombisa ke la kushisa kanzi ke Eastern Cape indzawo lefana nabo Grafi lapha ku 27 20 malitswa ilipholile kanzi ke Mthatha lifuthumele 25 mabuka kuMakhanda kanjalo ke la nase East London ngolalo muhle 24 eCebeka kanzi ke iWestern Cape indzawo lefana nabo Vredendal lapha ku 27 nakubo Glen Williams kanzi ke Beaufort West liyashisa likhipha umkovetsheni ngaye ke la 32 mabuka indzawo lefana ke la nabo George kanjalo nabo Mossel Bay likhombisa ke la kufuthumala ngwalo muhle kanzi ke Cape Town lihleli lapha kuye ke la 21 kanzi ke Northern Cape indzawo lefana ke la nabo Springbok lapha ku 25 Appington 22 mabuka buGuruman lipholile nga 20 DR lapha ku 19 ke Sutherland lapha kuye ke la 24 ngwalo muhle kanzi ke masicubeka sikubukela ke la sifunza iFree State indzawo lefana nabo Bothaville lapha ku 29 likhombisa ke kufuthumala nabo Sasolburg eFrankfurt lapha kuye ke la 28 mabuka indzawo lefana nabo Fitzburg lapha kuye ke la 23 lo show ukuthi lipholile kuleto indzawo leto ngwalo muhle kanzi ke masicubeka sikubukela ke la sifunza iNorthwest ngwalo muhle mabuka ke la indzawo lefana ke la nabo Tosca lapha ku 30 wehlele ke la kubo Vryburg lapha ku 28 kanzi ke Taung lapha ku 25 lokusho ukuthi lipholile kuleto indzawo leto kanzi ke mabuka indzawo lefana nabo Rustenburg wehlele Potchefstroom lapha ku 28 lokusho ukuthi nakuleto indzawo leto ke likhombisa ke kuphola ngwalo muhle kanjalo nakubo Ottosdal lifuthumele kubo Klerksdorp nakhona ngaletinye indzawo ke la letikhombisa ke kufuthumala ngwalo muhle Vormaranstad lapha kuye ke la 29 ngwalo muhle kungako bengikuphathele kodwa busuku abube lobuhle.